Last Breath. Din hija l-produzzjoni Brittanika li l-maġġoranza assoluta tagħha qed tinġibed f'Malta fil-faċilitajiet fil-Kalkara. Fuq dan il-film qed jaħdmu madwar 180 persuna li l-biċċa l-kbira tagħhom huma Maltin. Fil-film ħajħdu sem atturi ta' fama mondjali fosthom Woody Harrelson li ħasem fil-films The Hunger Games u Finn Cole li huwa l-aktar popolari għal karattru li jinterpreta fuq is-serje Peaky Blinders. L-istorja Last Breath titratta inċident fuq rig ta' żejt fil-Baħar ta' Tramuntana. Waqt żjara fuq is-set tal-films mill-ġurnalisti u mill-kummissarju tal-films, spikka it-ton sodisfatt ta' diversi produtturi li qed jaħdmu fuq din il-produzzjoni kbira. Tkellimna ma' Normal Golightly, produttur li jinsab fi xtutna għall-ewwel darba u faħħar il-faċilitajiet u ħaddiema Maltin. Our movie takes place largely underwater, and you have one of the best underwater filming facilities in the world, and it just lent itself to the kind of movie that we're producing, and we're so happy we came here. Dan l-istazzjon tkellem ukoll ma' Stuart Le Marechal, produttur ieħor tal-film li ma kellu xejn ħlief kliem ta' tifħir għal faċilitajiet Maltin. Malta was great because it had the studio facilities that we needed. Obviously, the tank was incredibly important, and both the deeper one and the shallower one. So that was really key. And then it had all the other aspects that we needed because we had a variety of different sets that we need within the studios. So that's been great. It's all very close. It's all easily accessible. So that's been brilliant for us. Il-Kummissarju għal-Films Johan Grech intlaqa bidejn miftuħin mill-produtturi tal-film li rringrazzjawh tal-ħidma u d-dedikazzjoni lejn il-produzzjonijiet fejn saħansitra esprimew ix-xewqa li jirritornaw jaħdmu f'Malta. Fl-ewwel 6 xhur tas-sena kellna madwar 20 produzzjoni f'pajjiżna. Baġit ta' 60 miljun euro. Ħloqna il fuq minn 1400 job għal Maltin u l-Awċin. Hija industrija li qed tkompli tikber u tagħmel suċċess kuljum. Fejn fija qed igawdi minnha kulħadd. Għal dan il-film il-produtturi allokaw kważi 23 miljun euro li aktar minn 13 miljun minnhom ġew dedikati għal produzzjoni f'Malta.